byinshi cyane. Tora Kagame Paul FPR hejuru. Tora Kagame Paul imvugo n'ingiro yatubwiye gukora yarabikoze kandi byaduteganyiriza ni byinshi cyane. Tora Kagame Paul FPR hejuru. Kagame Paul dukunda ninde utagutora, wahagaritse jenoside yananiye n'amahanga, waraje u Rwanda rwatabagaye uraruvugurura rutangirira hasi, ubu u Rwanda ruratengama, imihanda y'imikara yasangwaga hake cyane, none mu gihugu hose dore irakwirakwiriye. Byego Kagame Paul ni wowe ukwiriye u Rwanda. Amashuri amavuriro biri hafi ya buri umwe, amazi amashanyarazi byabaga iby'abifite, none Kagame shenge yabyegereje rubanda. Ese mvuga ikindi kw'ikiko byose yabiduhaye. Tora Kagame Paul FPR hejuru. Tora Kagame Paul imvugo n'ingiro yatubwiye gukora yarabikoze kandi byaduteganyiriza ni byinshi cyane. Tora Kagame Paul FPR hejuru. RPF inkotanyi nimukabure ku ngoma, kuko muzi iby'abanyarwanda dukeneye, nta munyarwanda ukirembera mu rugo oya, amacakubiri wayaranduye wihanukiriye, ndi umunyarwanda nayo uyimika nk'umuco, umugore ntakibarirwa hirya iyo mu bikaro, uburinganire n'iterambere nabwo turageretse, banki n'amahanga umutekano iwacu uraganje. Tora ku gipfunsi tuzagera kure cyane. Tora Kagame Paul imvugo n'ingiro yatubwiye gukora yarabikoze kandi byaduteganyiriza ni byinshi cyane. Tora Kagame Paul FPR hejuru. Ese mvuga ikindi kw'iki munyarwanda utareba, genda vuga isuku utore ku gipfunsi, nimvuga umutekano utore ku gipfunsi, banki n'amahanga utore ku gipfunsi, ubukerarugendo tora ku gipfunsi, imikino na siporo tora ku gipfunsi, tora ku gipfunsi. FPR hejuru. Asezereye nyakatsi FPR hejuru. tukirara ku byatsi FPR hejuru. twambara inkweto FPR hejuru. umugore ahabwa ijambo FPR hejuru. ishoramari mu Rwanda FPR hejuru. inyubako zigezweho FPR hejuru. tora ku gipfunsi. FPR hejuru. Tora Kagame Paul imvugo n'ingiro